Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita sama-sama menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilalana watwewe nawaringi papenya mabatuan oleh ripung Allah Ta'ala takok pasad dingi poleritin rota tokongi polerili urata gangkana napa gurangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bangun dari tidur, maka kalimat yang paling afdal kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillah. Untuk sempurnanya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita bersyukur narik kutufura matindro? Karena kita sadar bahwa tidur itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sininna atam-tama tepat na pung Allah Ta'ala. Yirma kekwewe narikoto cenga mi ta ulangi magani te ta ulangi maka kekwewe. Tipu ya. Besok malam itu mulai berubah. Selanjutnya berubah.
seterusnya nanti akan berubah terus. Letu cedek mani. Yeah. Letu lenya. Yeah. Melo ki mita na dena gaga. Makotoro ambulangan na. Silada ki nyili. Silada ki sapairo. Yero ulang yero. Gangkam mumpona. Namanya hilal. Yeah. Apa artinya ini? Maka dia pun Allah Ta'ala yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Muhammad, natane ko turitujunna bulan sabit ulal loloy kul pudangi Muhammad tomakutane mawaqitu linnasi wal hajj. Yero ulangi itu adalah pertanda tentang waktu-waktu nenia masa-masa haji. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sitongenna itu gambaran kehidupan kita. Gambaran kehidupan itu. Bahwa yero ini kita ini mulai dari start tidak ada. Nih, deki gagah. Naluru ijajangi mapamula ki madeni maka deni. Nih. Gangkem peka anak-anak dari bayi menjadi anak-anak. Dari anak-anak menjadi remaja. Dari remaja menjadi dewasa. Dari dewasa menjadi orang tua. Orang tua menjadi orang tua renta. Ya. Gangka cak dorona. Gangka mati. Ya. Jadi itu gambaran kehidupan kita. Ini mana kehadirin? Hari ini maka kigala ya. Lo mau berjamaah. Tapi 10 tahun yang akan datang. Aja nak ada 10 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Baroba ni tapata. Makuran ni kekuatata. Yang kepala 6 hari ini. 5 tahun yang akan datang kepala 6 tambah 5. 65. 10 tahun yang akan datang. Sudah kepala 7. 20 tahun yang akan datang. Hai, maperi ini. Maperi ini kakwe. Ya. Kalaupun datang, angkanya pona rendrengi sila dapat 7 magai dena nak kita. Sila ada ini mak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita mulai start, ada garis start kita juga ada garis finish. Iya. Yena tuh kalimat bismillah. Kalimat bismillah itu gambaran kehidupan kita. Dimulai dengan ba. Itu ba angka titina. Ya. Diakhiri dengan mim. Diakhiri dengan mim. Jadi dimulai dengan ba yang punya titik, diakhiri dengan mim. Agak betul nih, Roh. Ba ini adalah dari billahi. Oleh kepung Allah Ta'ala. Kita ini mulai dari Allah. Mim itu mim. Ekumele palampu mim artinya mati. Mati ma Allah. Kita ke Allah. Kita dari Allah dan akan berakhir ke Allah. Palawangan nabai si bawang mingi huruf aga kor. Huruf aga bukor. Huruf aga kor. Huruf sin. Aparesa gere. Maga bantu nero singero. Maga bantu na. Maga bantu na singe. Yeah.
Mak dori-dori di pada ke pada gergaji dari atas nono napa mendre sih. Nah, nono napa mendre sih. Napa nono sih. Ah, liama kue alampe. Apa artinya ini? Kalau start kehidupan kita dari ba itu, dari bilai ke mim mati itu, maka kita berada pada ini. Okulino ye, gambaran dunia ini. Gambaran dunia. Maka da okulino ye, si sulle-sullenya mengisi bawah, susah. Si sulle-sulle cawa si bawah, teri. Si sulle-sulle, ele si bawah, arwangi. Si sulle-sulle wani si bawah, asoy, petange, cekee, dan seterusnya. Kulluman alaihafan. Jadi dunia ini, gambaran kehidupan kita ini, inilah sini nih, yero singero. Oleh karena itulah, dega gamarada, semua akan berubah. Berubah mananya? Kulluman alaihafan. Berubah semua. Dega gamatata. Dega gotokolino ye macawa mataru. Atau pura kimita. Mapamu lele na cawa. Macawa mataru. Letu arwing. Wani si macawa si. Subuh si macawa si. Cawa mataru. Angka kekurapa makaro. Dega agadi. Yiku angka to macawa-cawa kuelei. Biasa tuku tangah sematu teri sih. Ya matu ko rawengi macawa-cawa baja teri sih. Kalau pagi kita bersedih, ya taja-taja mui, angka moto matu nato macawa-cawa. Yeah. Kalau hari ini kita miskin, nareko kasiasi kisah hari ini biasa tuh anu teng agamo na pego tawe na wading isogi. Yeah. Anu teng agamo. Dan mungkin hari ini kita kaya. Angka tosogi isoy. Tapi anu teng agamo, magin atau pabangkeroy. Tapakasiasi capu degaga. Capu degaga. Makanya napa guru ki agama ta. Maka dai nariko to kasiasi ajamu mau peturno ya. Nariko pale sogi ki ajamu mu taliwa-liwa. Iku mancaji raya ki angka moto tu matu nangka watu paja ki mancaji raya. Iku maperintah ki angka moto matu watu mancaji raya biasa sih ki. Makanya ketika berada di atas ajamu mu taliwa-liwa. Ajamu taliwa-liwa. Angka moto matu watu nono sih ki. Itulah gambaran kehidupan kita. Makanya napa bokongi ki Allah Ta'ala dengan rasa syukur dan sabar. Iku pelek mawasa-wasa si daleta. To syukuru alhamdulillah. Menyapa pinat dingin. Alhamdulillah. Iku pelek masara-sara siki to sabara sih. To sabara sih. Agana sepung Allah Ta'ala. Dalam hadis kursi itu. Malam yasbir ala balai. Walam yashkur ala namai. Falyakhruj tahta samai. Maka dia pun Allah Ta'ala kau ada sekursi. Nigi ataku. Dena melo sabara. Nareko rengi susah. Dena melo sukuru. Nareko lengi papa nyamang. Akan asa pun Allah Ta'ala. Falyakhruj tahta samai. Salai bawa ni lino. Nasuruh ke made pun Allah Ta'ala. Nasuruh ke made pun Allah Ta'ala. Yeko nasuruh ke made tawe korap penge. Mega mo yon ready. Wadingi lo Mario. Wadingi lo koro. Agasan ne madendre. Wadingi lo koro Kampo Baru. Wadingi lo Enrika. Nasuruh ki made teku sidrap ini wadimo kilo sopeng lo bone. Nasuruh ki made poler selatan ini kita diusir
Dari Pulau Sulawesi Selatan ini kita bisa pindah ke Papua. Nah suruh mandek boleh ke Indonesia, wadingilah Malaysia. Tapi na suruh mandek pungalata lo kulino ya. Tiga kimelolo. Tiga kimelolo. Maka dia pungalata lah, sale lino ya, sale mana lino. Mati bawa no. Artinya adalah selama ko kilino ye sabar ki nariko maksud saki aku pala manyamangi syukur ki hadirin hadirat yang dimuliakan Allah yena tu nang kaya sa pape nyamang ang kaya sang pape dale di semua pesileng atau pape dale si bawah pape nyamang tiga ya sa pape dale tiga itu asa pape nyamang. Iya sengi pape nyamang polo okoi elalang polo kelalang iya sengi pape dale polo oko saliwang iya angka otota ka polo saliwang iro malowak galuta polo saliwang iya mega duita agapi angka keluargata angka wijawujata angka bolata dan seterusnya yenori asang papedale asanna itu si pole lalangi agasanna ye papenya mangasanna manyamangi makita manyamangi manre mematinro tanari koto matinro agapi ya betul namanya mang papenya mangasanero ya papenya mang. Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya, ini mana yang kehadirnya? Tiga malah ada syukur kira-kira kuro. Pape nyemeng atau pape dale? Pape nyemeng atau pape dale? Iya. Ye kong kadina, alhamdulillah. Tapa makada alhamdulillah kong kadina. Tapi kupure matindro, biasa na lupa makada alhamdulillah. Ya kupure manre matingkaro maka raja nalpe maka alhamdulillah pole wesewe jambang pole wesewe teme masu pole ko wesewe nalpe maka alhamdulillah aku magaro ye ya kupure jambang nalpe maka alhamdulillah ya kupure manre nalpe maka alhamdulillah pura meno nalpe maka alhamdulillah tapi narekon kaduina alhamdulillah ye alhamdulillah mega kasih dale ye mega kasih dale alhamdulillah biasa dena seimbang dena seimbang antar tarime pape dale si bawa penedingi pape nyamang padahal narekomele pasitimba ye mele pasitimbang megi angka na pape nyamang ya pape dale mega angka na papenya mengenai ya pape dale namo maga egana oto na tawe namo maga egana oto na tawe tapi narikodena menyamang mengoto kakak makoro asal mendrik mengoto maboy asal mendrik oto tapa maboy dia namanya apa peda dina berarti mega angka na mega angkena matandra angkena papenya mange naya dale naya dale matata lagi ya matata narikomeno pasi sapi sinin orang parata bolata duita si bawa dua matata meloki kira-kira maka dia taruh na buta. Yang penting sinin narogagakuro. Irogagakuro mola maning. Tarna buta. Ale manang itu meloki kira-kira. De nulepas yang keiro. Begitu berharganya papenya menge ibandingkan pape dale. Oleh karena itulah dua-duanya mesti kita syukuri. Isyukur gimana ngiro? Yerna parloki
ipakanjaki tuoki okolino ya. Ye. Isapai iro mak barakae. Ye. Isapai dale mak barakae. Biasa tu napudangi tumotot tamakade. Jiri sengi orang para namo cede nariko mak baraka mui. Pak disenga makoto. Namo cede pak disenga tak. Yang penting diamalkan. Daripada mega iriseng degaga amalkan. Mapamula malam pertama. Le cara maiki. Letu subuh iwi cara maisiki. Egana ro pak disenga tadi. Beneng li cata amane risal lampai ni kira-kira. 5 ni skripsi. 5 ni skripsi. Ya wengerang ero pertakolna tasbih ni kejar sana biasa pertakolna tasbih. Ero pance-pancer. Pak Mursi di Haji Mursi. Maka deh Haji Mursi angka tau nasangok ke Pak Berjamae tuli perhatikan. Tuli na cata ero cara mana pacar mai. Ternyata nasawi. Ega pa catatanna. Ega pa gabona. Na cata mana ngero. Ye. Maka de benengan na sikole nasanye ai naligo ni sarjana. Ye, naligo ni sarjana. Onro egana na pak disengen nolongan. Onro egana pak disengen nolong. Melo meniamalkan. Jadi di itu tuh nama kanja mega pak disengetak nariko de ini amalkan. Ye. Makumoto tu warang parangi. De itu nama kanja warang parangi nariko de niaga. Nariko de niaki guna. Jadi nariko melo ki maki guna warang parata. Agi go kengi. Ya ki guna warang parata. Yang nyemek-nyemek ini kemudian dibagikan juga kepada orang lain keagamaan pun Allah Ta'ala. Iya. Iri asar orang para baraka asana iro. Iya. Biasa ya makadaka tanrana ro idiro. Biasa engkau orang para taro. Pakai jasan naro. Okko bolata. Iya. Ya tomi ro asar ro. Biasa ki melipan nekan jadi makan mana peneta. Tapi terkadang iro penne kanja itaro ko lamari. Tapi nariko mandreki iro palasti ya lah. Mako karidiro. Mako taro. Iya. Jadi toli meliki aga sinin naro aga kanja iro itaro mana ko lamari. Tapi iro yang nyamang iro pakai biro terkadang tene makanja ya lah. Iya. Maka di kupan de palasti ya namu kutu ya piami aga dina marigaga. Ye. Ye. Ipandre la kita pande palasti pakai ngengi. Ye, pande palasti Padahal mega pande kanja ye, deni pakai. Ye peniali ro pande kanja na rekonka angka topole. Ya, angka topole. Made topole we harus si memang. Untuk topole miero. Ye kanjana untuk laki tato yero. Ya, supaya kasih manya-manya metoi. Melomoto tu kasih manya-manya laki tak. Ya, manya-manya kade. Gangkana angka laki na poji na rekon kata pole. Na poji na rekon kata pole. Kade wah makanya saya rekon kata pole kade. Magi mo poji kata pole kade makanya saya Andre. Makanya saya panewi pakai. Makanya cantik pakai na rekon kata pole. Nasaba na rekode gago to pole, di na makanja andre we. Di na makanja panewe. Di na makanja cante. Angka patopol na pa makanja-kanja. Ya. Jadi sebenarnya kita menyadari bahwa okko bolata itu terkadang meliki aga-aga, dia nyemek-nyemengi. Dia nyemek-nyemengi. Meliki wajah maka tuh, meliki wajah. Terkadang meliki wajah itu ikumita sih kan makanya sih. Teman lisi. Makanya sih, angka sih model baru ya lisi. Yolo naro. Pura makanja ya asa toli modro mi ro pura moto makanja. Tapi angka sih model baru majasi rita ye. Ya, majasi rita. Yena tu narik ko toli makko ro gagero.
Gangkana malaponya gagata. Mega nagaga agagata ko bolata tu edena nakiguna. Ya. Wayam naunal maun nasuk ngala tala. Mega nakubolata tu itahangi dena nakiguna kuidi. Sitongatongan na. Nasaba magi tuli angka baru irita. Ikumelo ki makpakiguna mana ngero. Sinin na rogage kubolata sitongatona kanjana. Ikudena ni pakai idi yagay. Tak berani. Tak berani. Ya. Saya dulu waktu masih kuliah di Makassar, saya membuka salah satu literatur itu bahwa ada orang bukan orang Islam ini. Tanya salang. Dia pengusaha ini merasakan bahwa ternyata kalau kita memberi pede menceng agana, pede menceng orang, dia padahal bukan orang Islam. Peko carana okor bolana ro setiap tahun dibongkar semua. Dibongkar ramaningi, diganti semua. Jadi okor bolana diganti kursi, diganti apa? Yang penggantinya dikasih semua orang. Ya lemana kita weh. Ya, diperbaharui kembali. Nanti tahun berikutnya seperti itu lagi. Jadi roko bolana ro dena lapo bawang gagage. Tuli barui. Nah, setiap tahun dibongkar semua, ganti lagi. Dibongkar lagi, ganti lagi. Dan dia merasakan bahwa ternyata kalau seperti itu, angka tu matu pastelena sih. Ya, pastelena sih. Pada tu bujungi. Biasa kita buju di makuran aja buju maka kewe. Nasabak borma nih. Itu bujung itu narekomenu kimita macino wena tole alanggai. Ya alanggai macino itu. Tapi tole narekomonro wena tole monro kudu biasa malugga. Biasa baroba bauna, baroba warnana. Magi tole matanangi de gaga malai. Tapi tole timpa ro bujungero. Pasti taselle wena macino topa. Begitulah gambaran. Jadi si kanjana ye kulima wajah juta dua na ipake ya berangi saga. Ya berangi telu di. Tapi makan jari kena. Makan jari kena. Apa artinya ini? Aja no telimon rero kagero makan begitu. Aberangi gere tanah baru. Aberangi dari partai limonro. Bu. Yero wajah juku bola atau aja nato limonro makaro. Di mapamula matu taberani matu. Maku magero. Kadewa to masiri apa je mak berangi. Mana kabelo ke masiri. Itu masiri ko sedap peta. O kono gare kampung-kampung beciro, kampung-kampung belero. Ya, kampung-kampung bele. Tapi damu melo ko maju modele. Promoto makan jak biasa. Ya, promoto makan jak biasa. Ya. Sisa nana itu, nah kedangi wajah juta. Itu paling narik koto mak bere, nana poji tawe, mak bere ki nana poji tawe, angka lundra kwe. Angka lundra ipanat dingi kwe. Narik ko mak bere ki nana poji tawe. Nah sabab biasa tuh mak bere ki dia nana poji tawe. Biasa ki makro di. Iwering tawe tapi ya biasa tuh kata bere dia kada angka ya gaga tale. Kada tarami ku tuh. Nah, tarami ku tuh. Desa dia makanya persang di. Iya. Daripada kata yang kayak di male. Terima kasih banyak. Tanah podo malampai sungamu, malampai sungai tak tanah podo baraka. Maka kira-kira persata. Ya kau angkat were ngagagan terima kasih. Makuto tu pungal latala. Gambarannya seperti itu. Makuto tu pungal latala. Narik kona weringi dale pungal latala. Naluru mat terima kasih ki. Alhamdulillah. Maka dia pungal latala. Melo kak matu meleng si pemanya. Maka mat terima kasih. Mat terima kasih. Jadi semakin hamba itu bersyukur, semakin Allah senang. Ye. Pada maranu pungal latala. Asaba ini makuto.
Narikon kata iwerena terima kasih marnotoki sading. Ya, marnotokir. Yeno tu pas sabarna nariko angka to mas sempajang sebenarnya sempajang taye ipake mat terima kasih. Terima kasih tak ukupung Allah Ta'ala dengan kita sholat. Pede makanya sempajangi, pede makanya ibadata, pede na pojiki pung Allah Ta'ala. Maka itulah gambar terima kasih tak ukupung Allah Ta'ala. Ini tuh pas sabarna namanya sempajang. Sempajang agama kekewe, sempajang subuh. Pura kimatu mas sempajang subuh ya, sempajang agak di sana. Ada namanya sholat isyarak. Ya. Di pangkajannya itu kemarin saya tanya, ye ceramah teh ya letu tete siaga. Kada letu selesai. Enggak, letu selesai. Ya. Kada kaletu agar kada letu isyarak. Tete siaga dan letu isyarak kada jam 6 lewat. Ya. Biasa lewat 10 menit, biasa tuh 10 menit. Ya. Artinya adalah angka sempajama tipego ye sempajama ka kanja aga kanjana makade nabitna man sallal gadata nigi to mas sempaja subuh mak berjama summa qada purana mas sempaja subuh tudangi aga napego yazkuruna Allah meringerang kupung Allah Ta'ala. Kaisat yazkurna. Ini bahagian dari bersikir ini. Mendengarkan ceramah, dengar apa ceramah atau mengaji-ngaji, atau tafakkuro. Kemudian hatta tatlu asyamsu. Gangkam mumpuna matanase. Tarendre matase. Summa shalla rak'ataini. Nina pamasam paja 2 rakaat. Agan asanabita. Iwerengnya pelatawe. Iurengnya apalang, yeneritu apalang haji, apalang umrah, haji, umrah, tam, sempurna. Kanjak pagah. Iya. Ye tomi na to malolong makwaro, pak berjama subuh tomi. Narikoko ki bolata, dini nolongan. Atau lisiki ko bolata tapi dia mas sempaja lisiki bolata dia mas sempaja napa kilisu dia ini lolong kanjane makanya nanti hari kiamat ada orang tasela ngimite malana jadi itu matu seribu di pungala Ta'ala mega tomatu tasela mita malana tarmasi orang yang tidak pernah ke tanah suci denang kenal tanah maraje, denang kenal tanah mapacingi, tapi ternyata ditulis di buku amalnya bahwa dia mendapatkan pahala haji. Makkumoto tu matu tawangke, tolina kena musibah kolino. Cede nakana si musibah, mati anakna, dia meta mati silakena, dia meta kasih asisi, makuraduina. Matu soemo nariko sabar lagi, tak silamite malana. Ipuang magi je namegalada malaku ye magi namegalada malaku makwe dena ko pasitin aja maka de pung Allah Ta'ala waseng waktu bumondo kurapang angka lakemu upamati lakemu sabarako angka anakmu upamati anakmu sabarako angka bolamu utunui walengi api angka duimu upat lenyai tak dedimu sabarako sekarang ini pamalene asak berkemu ya asak berkemu na gangkana oiro tesida pena cemburi mengimpur sida pena ro maka de beneng kasih rotu na kolino tuli coba motoka tuli coba motoka mak motor kasih malaku ro malapo motor kasih malaku hadirin jamaah yang dimuliakan Allah termasuk sakit itu paling nariko to malasa ya biasa ki malasa ya itu paling nariko to malasa si tongetongen nah nariko to malasa tu meloi ya lega dosata ipendre pangkata
Ye, ibende pangkanta. Dan itu nanti hari kiamat. Tasir temi tamalan ro. Tuli malaso tu nakolino. Gangkana waktu seremudin pungal atale bukai surah malai. Kedewi. Ika pagaji kesi amal aku ye. Ika papal aku ye. Magai. Ternyata waktu nakolino iwerengi lasa nasabara. Gangkana makadei nabita malam. Ni gini kita. Ye. Ni gini kita mamarda fil laili fa sabara gufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ni gini kita iwering lasa masai gangkan na sabarai ya dampeng manengi sinin na dosa-dosana. Jadi tapi di mana ka diri nariku malah salah ki sabara ki ye sabara ki iku malah salah aja ta malah salasa ulutta agata je biasa malah salasa ro. Ya la salasa cedek ya. La salasa ulu ya. Namo malah saulu ki benenge angkato na dori na sanabita na sabara namo itu ya dampang itu dosana. Yang panti sabarai. Na saba angkato malah sadina sabara. Depa jana manoko-noko. Ya, manoko-noko. Natunda-tunda pungal tala. Angge kasih ai. Dia menang kapitayaan namanya napitayaan nyama pungal tala ye. Ye, tuli susah mana. Dia pernah lepas susah sih. Pas sempat jama toka. Papo sama toka. Ye, pangaji matoka. Tuli susah mana. Ye, lepas je sisa rumah sempat jangan matu. Orang yang seperti ini, dia nolongi pangkai. De nalolongi ro ya dampangi dosaner magi na sabara de na sabara de sabara kin dari kuna tuju ki susah na tuju ki anu perri tasading ya sabara ki jadi syukur nania sabara ini senjata paki jadi sempajat ipake sebagai syukur ini tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yar nabita puri yang parang aku benena. Ini keje bene nabita roh. Ya, yang parang nabita aku benena Aisyah. Nasaba cede moto sih. Cede moto sih. Agar pego nabita moto mas sempajang. Ya apa itu di biasa cede moto sih moto mo agar pego. Ya, cede moto sih teme. Napa lo sih matindo cede teme sih. Ya, nang pareng matu kagak. Itu diteme koro. Kade lasa. Cede teme sih melasa. Padahal kanjana narikum moto ki asam pajang namoduan rekamo. Ya, namoduan rekamo pegau. Ya, cenampak mau dipegau. Ya. Tapi karena aku tunget tak. Ya, aku tunget taruh. Dia itu lewat sempajangi. Baca ki. Kami ke baca roh. Nari kotomoto. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nari ko bunga pasadiki tangaban nito pasading baca roh. Magi dibaca roh. Nak dampangi mane pungala tala dosata. Tapalame roh tau? Ye, anu magampang mana mero. Biasa mi lupai, lupai baca. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca ini nariko pasadeng tangaban nih. Ya, insyaallah. Ya. Oleh karena itulah di mana yang kehadir, ya di mana nih, biasa mana nih rasakan ya, biar rasa mana nih rasakan ya sang nyamang, ya biasa mana nih rasakan ya sang perri, biasa mana nih, maka selama ini nariko si mata sukruki, nariko kapap penyaman nawaringi pungalatala, angka susah nawaringi pungalatala sama naki, maka idi natu ata tongat-tongan na pungalatala, ya. Ata tonga-tonga na pungalatala. Melo manielo pungalatala supaya napatatairo.
Napa tete ya sabar kata, napa tete asukuru kata. Nah sabak depo to finish. Depo to finish. Ye pamato to finish nariko. Nale taro-taro na pungalatala. Nale taro-taro na pungalatala. Ye narielo nariko to masampaja. Nariko pura ke masampaja telo lalu pungalatala. Allahumma ja'alni sabira waj'alni syakura. Ipot tapancaji ka tahu maraja sabara, tapancaji ka tahu maraja syukur. Atau yang biasa kita baca itu dari kota Purma Sempajang. Tapala menemui roh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pasang itu. Pasanna Nabi tak kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az bin Jabal, maka dia suruh punggala ta'ala melo kak kasih masukur kampo maka belah. Siapa tahu deno si runtuk pemang. Suruh punggala ta'ala ale nggak kasih pasang. Ale nggak pasang. Maka dia yakatan ningi limana Nabi tak. Yakatan ningi limana Mu'az ku Nabi tak. Maka dia Mu'az setiap pura kemas sempajang ia membaca. Nah, ia tuh Mu'az de pajanan dengarang ya. Nah, sebab pasam itu boleh ku Nabi tak. Itu napa gurangnya kok di mana kedin. Maka dia pasanna Nabi tak, pasanna suruh punggala ta'ala, pasanna tori pojiku loria. Amalkan ya setiap pura kemas sempajang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mega tuh kita baca ro, oku ilal sempajang na baca. Oku ilal sempajang na baca. Sebelum ma'bir salang, angkat tuh witeron lagi-lagi yang okur muru na baca ro. Asaba ternyata tuh ilal sempajangnya angka dua onrong makanya yonrong melo doang. Nomor sidi nariko to suju. Nomor dua nariko matahiyaki. Itarima doang ikut tuh. Sebelum ma'bir salangi. Jadi tabi di mana kadir nariko mas sempajang ali-aleki tapa megewi doa takuro. Ya, tapa mega doa. Nah sabab mega tapalo doang akuro. Mega palo doang. Agi baca dari kupurki mata purai latu tahiyata fil alamin innaka hamidun majida. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asaratu wa ma alantu wa ma anta allamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal. La ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hai baca nih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yeto mi ya baca ya nariko mas sempajang ale-aleka. Iku ya marimang fil alamina innaka hamidum majid ma bersalana. Magai wakito ringin nariko letu ni baca aku maka de fil alamin innaka hamidum majid. Na baca mataru ya ro nama lampela ada ira mondri kumaturo manghayal nih. Manghayal nih. Ya manghayal nih. Mono mako de natinro. Nah sebab pur uruntu ya ro. Matar ya boy. Okori sedapeku. Purmani mabere selata majalo ngopi. Majalo ngopi. Ada kai. Ite jali-jali kai matindrai. Matindra anggote. Matindrai. Lausikku meni. Nabi pasading. Assalamualaikum. Meron ito ko tawe mataya mopi. Tapa nabi cika makada. Alan recing musikku kak. Matindro kak nasag. Jadi ini tuh napa sa pengurut Imam Ghazali makanya tuh di pas sempajangin ikut seangka modal tak agam dalata kosoi matindro ki cinampa angka tindro tak okosoi ya jadi itu pala tindro we modal ipake mato akun niwi angka tuh biasa tuh dari kode na tindro soe deno je makanya namo sampajang mengeribin na matindro to mataya matindro to angka ala tuh suju mataru suju likap di mana ini ikap di mana apa tudang ye nasa magai matindroi. Nah, makanya di mana kadir
Nah, makanya tuh dari kosei di Papua Sewe angkatin rota namu cina ampak munah sebagai modala untuk dipakai maklumat tarawih dan seterusnya. Jamaah dimuliakan Allah. Ya, lagi 2 menit ini kita salat isyarak. Tapi salat isyarak ini ada salinya usalli sunnatal isyarak rak'ataini lillahi ta'ala. Wakat tamas sampaja sunnah isyarak 2 rakang maka ciona karena pengalate dia. Aga pengupuna iro Fatihah wa syamsi. Rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah alam nasyarah. Nah, iya baca. Jadi Fatihah wa syamsi. Rakaat kedua Fatihah alam nasyarah. Kalaupun kita tidak hafal wa syamsi bisa diganti dengan wadduha. Fatihah wadduha. Fatihah alam nasyarah. Di sini apalah wadduha bisa diganti lagi. Agero Fatihah kuliah. Fatihah kul wallahu. Di sini apalah Fatihah kuliah? Ya. Fatihah kul wallahu. Fatihah kul wallahu. Ya kuinar dengan apalah iro? Fatihah, 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 Fatihah. Tapi napala mana ini? Tapi itu kunariko tu mas sempajang, angka tu pasangan-pasangan nah. Angka pasangan-pasangan nero. Nariko rakaat pertama watini, rakaat kedua alhaku pasangannya itu. Nariko rakaat pertama wadduha, rakaat keduanya alam nasyarah. Kalau rakaat pertamanya alam tarakaipa, maka rakaat keduanya liilafi. Kalau rakaat pertama araita, rakaat keduanya inatena. Pasangan nama itu ya roh. Kalau rakaat pertama kuliah, rakaat keduanya kul wallahu. Kalau rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq, rakaat keduanya dena kagalengi. Ini tahu kan ya roh? Kul a'udzu birabbin memang pasangannya itu. Ya, pasangannya itu, pasangan-pasangannya. Jadi itu dari ketemu sempajang irun toro pasangan-pasanganna. Makanya pas dari ketemu sempajang dari marimang nataniro pasanganna, berarti dena purna guru. Ya, dena purna guru. Yang kira pasangan-pasangannya ketika kita membaca Al-Qur'an, apalagi kalau kita menjadi imam salat. Utama di watuna, mari kita salat isyarat ini baru kita pulang. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dengan umur yang sempurna dengan kita nanti berdoa setelah sholat isya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan apa barakah Allah taala. Usiku nafsa bitaqwallah wallahul mabilakum mutariq wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.